Gitondo urabona koko ibyo Gen.Neva yatangaje ari kubishyira mu ngiro, aho ubu maginga yohereje abasirikare benshi aho bari kwerekeza mu bisozi miremire ya za Muramvya na hano Munanira. Ubwo barashaka nyine kujya kuri no misozi ikikije umujyi wa Uvira, ubu niho bari kwerekeza muri iki gitondo. Byongeye gusubira inyuma ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kabiri 2026 zari byitezwe ko ku isaha ya saa sita bijyanye n'imirwano bigomba guhagarara, ariko siko bimeze. Abakomando benshi ba FARDC na FDNB bakomeje kugezwa mu bice bitandukanye, ni mu gihe byemezwa kandi bigaragara ko M23 nayo yamaze guhita itangira ibijyanye na holding position mu bice yigaruriye, z'umwihariko uhereye hano neza Poezero bigaruriye ku munsi w'ejo. Ni imyiteguro y'imirwano ikomeye ikomeje kugenda iba, ni mu gihe kandi ubu mwaka ushize ndetse urenzeho n'amasaha umujyi wa Bukavu wigaruriwe hari ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Nibwo umutwe wa FC wafashe ku mugaragaro umujyi wa Bukavu, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo gikorwa cyabaye impinduka ikomeye mu ntambara imaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni mu gihe kandi n'imirwano ikomeye ikomeje kugenda igaragara, ariko kuri ubu ngubu FARDC ndetse na M23 bakomeje kunyuranya indimi kubirebana na Poezero. Buri ruhande ruragaragaza ko ari rwo rufite ubugenzuzi, ariko bufite ububasha ku kugenzura Poezero. Ibyatumye bamwe bibaza ikibyisha inyuma ndetse n'impamvu y'ibingibi. Umwe mu bakomando bakomeye muri M23 we ati, nibyo rwose Poezero nta gace kari strategique turakagenzura, ibyo bavuga barabeshya bariya. Ni mu gihe rero FARDC igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyo cyatangajwe gikomeje kugenzura ibirindiro bya gisirikare bya Poezero n'utundi duce tuhakikije muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nibikube mu itangazo ryasohowe n'ubuyobozi bw'igisirikare bukorera muri aka gace. FARDC yakanyivuye inyuma amakuru avuga ko Poezero yaba yigaruwe n'umutwe witwaje intwaro wa MRDP twirwaneho. Igisirikare cyavuze ko ayo makuru ari ibihuha bigamije kuyoboza abaturage no guhungabanya umutekano, gishishikariza abatuye Fizi no mu nkengero zawo gukomeza gutuza no kugirira icyizere ingabo. Umuyobozi w'agateganyo ushinzwe ibikorwa bya gisirikare bya Sukora ya kabiri muri Kivu y'Amajyepfo Colonel Apoko Bangara Micheli yatangaje ko ibirindiro by'ingenzi bya Poezero bikiri mu maboko ya FARDC kandi ko ingabo z'iki gihugu zikomeje ibikorwa byo kugarura ituze muri aka gace kashegeshwe n'imirwano. Yashimangiye ko intego ya FARDC ari ugusubiza ubuyobozi bwa leta mu duce twose twigaruriwe n'imitwe yitwaje intwaro. Anizeza abaturage bo ko umutekano uzarushaho gukazwa. Ku rundi ruhande amakuru yo guturuka ku buyobozi bwa MRDP twirwaneho aravuga ko bagenzura inkengero za Poezero ndetse n'igice kinini cyaho. Abo muri uyu mutwe bahamya ko mu masaha make bashobora kwirukana burundu FARDC nabo bafatanyije ibikorwa bya gisirikare muri aka gace. Amakuru yigenga aturuka kuri Roko Informa zo muri aka gace aragaragaza ko mu mpera z'indwi heze habaye imirwano ikomeye mu bice bya Karingi, Bidegu, Kalongi, Gakenge, aho bivuga ko FARDC nabo bafatanyije barimo abarwanyi b'abazarendo n'imitwe irimo FDLR basubijwe inyuma na MRDP twirwaneho. Uduce twose duherereye mu nkengero za Poezero bigatuma ko gace gakomeza kubisibaniro ry'imirwano ikomeye. Zongeye kandi MRDP twirwaneho ivuga ko igenzura uduce twitwa Mukoko, Nyaruhinga duherereye mu ntera ibirometero bicuvuye kuri Poezero, ibintu bishimangirwa ko imirwano ishobora gukomeza igafata intera mu minsi iri imbere. Teritwari ya Fizi ni kimwe mu duce twa Kivu y'Amajyepfo tumaze imyaka myinshi duhanganyiramo imitwe yitwaje intwaro ishingiye ku makimbirane y'amoko, uburenganzira bw'ubutaka ndetse n'inyungu za politike. MRDP twirwaneho ivuga ko
irwanira abaturage b'abanyamurenge ivuga ko bicwa bazira uko baremwe, igashinja ingabo za leta FARDC gukorana abazarendo FDR ndetse n'ingabo z'Urundi muri ibi bikorwa bigayitse. Abakurikiranira hafi ibiri kuba bemeza ko gukorana kw'ingabo za leta n'imitwe itari ya leta bishobora kurushaho gukomeza umwuka mubi w'umutekano muke, bigatuma abaturage bakomeza kuba mu karengane, mu gihe impande zombi zikomeje kugaragara ko zishaka poezero n'inkengero zaho. Abaturage bo muri aka gace bakomeje kugaragaza impungenge z'umutekano muke no kwimurwa ku ngufu mu mirwano ikomeje kugenda iba. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Infoma wacu Safari ugiye kutubwira ibiri kugenda biba ndetse nuko bihagaze kuri tere. Bwana Safari, waramutse neza? Mwaramutse. Kugeza ubu bihagaze gute mu bice bitandukanye ku mirongo y'imbere y'urugamba Bwana Safari? Magingaya ibintu byahindutse kuva ku munsi w'ejo, ariko urabona ko na n'ubu Gitondo abasirikare bivugwa ko bagiye kubaka ibirindiro bikomeye mu gace ka Mukane, mu gace n'ubundi ka Mukane Ruhuha, hano hafi na za Rubarati na za Masango. Bigaragara yuko n'ubundi aha ngaha ariho hari kwirundira ingabo z'aba FDNB, aho bashaka nyine kugota umujyi wa Uvira, ubwo ni nk'indondo yose muri make, kugira ngo bakontorore indondo nyine n'ubundi, kandi indondo buriya ifite ukontorora indondo ni nk'aho waba ukontorora n'ubundi n'umujyi wa Uvira. Urumva ni uburyo bushya bari gukoramo, ubona yuko hitegurwa intambara ikomeye cyane ntihatagira igihinduka. Yego. Urumva rero n'ubundi kuva ku munsi w'ejo hari amabatayo boherejeyo, na n'ubu muri iki gitondo hari abasirikare bari kuzamukira n'ubundi muri ibi bice, bari kuzamukira n'ubundi mu gace ka muri no musozi wa Munanira ndetse no musozi wa Murambya. Izi ni inzira zose zerekeza n'ubundi ngino nzira ya Murambya yo yerekeza mu Minembwe. Urumva rero barashaka gufunga, akaba niyo mpamvu haba ku munsi w'ejo hari habaye imirwano ikomeye mu gace ka Gakenke nayo indi hafi na Uvira n'ubundi nk'aho bigana hafi na teritwari ya Uvira. Urumva rero barashaka kuba wenda bagotera hariya kugira ngo barebe uburyo ki wenda ngewe uko ndi kubibona, barebe uburyo ki bakuramo tuwezeho yabaye isibaniro byananiye gukuramo iri huriro rya NON-RESPONSABILITÉ ndetse n'ihuriro rya AFC, aho ubona ko bashaka kugotaguta kugira ngo bafunge izi nzira zose, noneho babe barwana n'aba basirikare bigaruriye nyine poezeho yabaye isibaniro. Kandi nakubwira ko magingaya poezeho iri mu biganza bya NON-RESPONSABILITÉ ndetse na AFC, kuko poezeho ni umutima wa teritwari ya Fizi yose. Hatagize igihinduka rero urabona ko iyi deployment ikozwe hari icyaza gukorwa kugira ngo wenda babe bakisura iyi AFC na NON-RESPONSABILITÉ. Bwana Safari, uyu munsi byari byitezwe ko ari uw'agahenge kari butangire. Kurikije situation actuelle iri kugenda biba, koko agahenge karaza gutangira kubahirizwa impande zose tubone zimanika intwaro zikareka imirwano? Magingaya ntabwo nakubwira ngo bashobora kukagaragaza ko kari bube, ariko n'ubundi ibikorwa bya gisirikare bigakomeza ndetse bigakora ku rwego rwo hejuru, kuko nakubwira ko ku ikubitiro bakoze amacenga bagaragaza ko bavuyemo, ariko bongeramo abasirikare bakomeye bazi iby'imirwanire, bivuga ko harimo abasirikare bazi ibyo kurwana badakoresheje imbunda. Ubwo urumva rero kuba baroherejemo abasirikare bari bamaze iminsi batozwa n'abanyayisirayeli, urumva ko ari icyo bari guteganya. Urumva ako gahenge kuba kakabaye wenda kubahirizwa nk'uko bivugwa, ntabwo hakaba hakorwa deployment zingana gutya z'abasirikare bangana gutya ndetse bakinashaka kubaka ibirindiro, kuko ndakubwira ko nk'ibi birindiro bagiye kubaka Mukane na Ruhuha, hano hafi na za Rubarati na Masango, bishobora kuba bizanirimo ingabo nyinshi ziruta n'iziri mu Bibogobogo. Urumva rero nimba mu Bibogobogo hari tatayo zirenze 5 z'abasirikare bagiye batandukanye harimo n'abacanshuro, ugakubitiraho ibi birindiro bagiye kubaka hano muri ino misozi, ubwo ntabwo ari n'indondo yose ku bazi muri biriya bice.
urumva ntabwo wabwo ngo agahenge kari buboneke kereka bakavuga wenda mu magambo ariko ongere mu mboni zanjye ndabona agahenge katari buboneke mu buryo bwizewe. Yego ariko wabonye ko bitamaze iminota myinshi bitewe n'uko AFC yamaze gukuramo poli strategique zaho plateau yose ubona ko n'ubundi biri kuborohera gusubiza umwanzi inyuma. Yego ivyo rero mu gihe turi bujye n'ubundi ku index reka tuje ku makuru akomeye ari gutangazwa tugeze waturutse muri FARDC ubwo turagaruka tujyana no ku index naho tubwira ibiri kugenda biba. Yego amakuru yizo ari guturuka ku basirikare bakuru ba FARDC bari ku mirongo y'imbere y'urugamba aranyomoza Burundi bihuha byacicikanye ku mbuga ngurukana bumenyi bivuga ko ari ofisiye mukuru wishwe mu rugamba rwa Poezero. Umusirikare watanze amakuru yagize ati nta mirwano yabereye kuri Poezero kuri wa gatandatu no kuwa gatanu cyangwa se kuwa kane wabanje nta ofisiye mukuru wa FARDC wahaguye. Ku bijyanye n'ifoto iri gukwirakwizwa byemejwe ko atari yo wahaguye vuba ahubwo ko ari fe Colonel Papi Mozebo wahoze ari komanda wa secteur Axe Kibumba mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru wapfuye ku itariki 26 z'ukwezi kwa mbere 2025 agiye ku murongo w'imbere y'urugamba mu gihe ingabo za FARDC zari ziri mu mirwano ikaze yabahuje na M23. Yapfiriye mu gikorwa cya contre-offensive cyari kigamije gusubiza inyuma ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro irime MRDP twirwaneho Red Tabara FNL ifashwa ndetse bikagenda bigaragara ko bakomeje urugamba rukomeye. Kuri ubu urugamba ruri mu cyiciro cya stabilisation tactique aho FARDC yashyizeho dispositif défensif ikomeye zirimo post avance unité de reconnaissance n'ibirindiro by'ingenzi ibizwi nka position stratégique hagamijwe gukumira ibikorwa byose by'umwanzi byo kugaba ibitero byihuse cyangwa infiltration mu bice bigenzurwa n'ingabo za leta. Abasasanguzi ba gisirikare baragaragaza ko intambara guerre informationnelle philologique iri mu ntwaro zikoreshwa cyane muri iyi ntambara mu gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma fake news bigamije guca intege abaturage n'ingabo no guteza urujijo mu itangazamakuru no kubiba urwango n'amacakubiri mu baturage. Niyo mpamvu ubuyobozi bwa gisirikare busaba abaturage n'itangazamakuru kwitandukanya n'amakuru adafite ishingiro bakitabira gukura amakuru ku nzego zemewe kandi bagakomeza gushyigikira ingabo z'igihugu ziri ku rugamba mu rwego rwo kurinda ubusugire bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyatangajwe bivugwa ku rupfu rwa ofisiye mukuru Poezero ni ibinyoma bigamije kuyoza rubanda. Ifoto kwirakwizwa ni ya Colonel Papi Mozobo nk'uko babitangaza. Ngayo ngukorero bwana Safari wakomeza katujyana ku index ukatubwira ibiri kugenda biberayo. Ahandi ubona ko hari kwitegurwa ibintu bikomeye cyane ni muri ibi bice n'ubundi bisatira n'ubundi umujyi wa Uvira. Yego bigaragara ko imyiteguro iribanije ndetse akaba ari nayo mpamvu wenda bashaka kuba ari kwimura ibikoresho bikora mu mujyi wa Uvira bakaba bavumbura amakuru akomeye ko AFC ishobora kwinjira n'isaha iyo ari yo yose. Nicyo nakubwira imyiteguro urabona ko ikomeye nyuma y'aho AFC nayo ikoze deployment ku munsi w'ejo y'abasirikare bafatika bakaza mu birindiro bikomeye hano muri ino misozi ya za Remera. Hari ibirindiro bikomeye ndetse naho hari n'ikoranabuhanga. Yego ubwo rero urumva bashaka kuba ari bwo bwoba bagize bwo kuba bafashe ibikoresho bisa nkaho bifite ingirakamaro bakabijyana ibaraka. Urumva rero niko uno mugoroba uhagaze kereka hagize igihinduka kuko muri hano muri saha muri ibi bice n'ubundi hari ibihinduka bigahita bigaragara magingo aya. Reka dukomeze n'ubundi tuje ku byatangajwe na President Evariste Ndayishimiye wahawe inshingano zikomeye ubwo turaza n'ubundi nabwo duhita tujya ku index nawe tubwira uko bihagaze. Yego
Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasezeranyije gukora ibishoboka byose kugira ngo umushinga w'ubumwe bwa Afurika wo gucecekesha intwaro kugira ngo abaturage ba Afurika babeho mu mutekano mu cyubahiro n'icyizere nyuma yo gutorerwa gutegeka uyu muryango. Ndayishimiye yatorewe mu muhango wabaye kuwa gatandatu ku cyicaro cy'umuryango w'ubumwe bwa Afurika i Addis Abeba muri Ethiopia mu nama isanzwe 39 y'abaperezida n'abakuru ba za guverinoma. N'ubwa mbere u Burundi bugeze kuri ubutegetsi bwa Union Africaine mwisimburwanwa rya buri mwaka hagati y'ibihugu 55 bigize uyu muryango kuva mu mwaka wa 2002 ubwo Union Africaine yasimburaga Organisation de Unité Africaine yari yarashinzwe mu 1963. Mu ijambo yavuze kuwa gatandatu Addis Abeba muri Ethiopia amaze gutorerwa uwo mwanya, Ndayishimiye yagize ati nta gihugu na kimwe cyo muri Afurika cyagakwiye kuba cyongera gukoronezwa, guterwa cyangwa se gihatirwe kuyoboka ubutegetsi ubwo ari bwo bwose bw'amahanga mu kinyejana turimo cya 21. President Ndayishimiye ageze kuri uyu mwanya mu gihe mu bice binyuranye muri Afurika kirangwa intambara by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari bikaba bikomeje kugenda bikara. Kuva mu mpera za 2021 utwe w'inyeshyamba wa M23 uri mu ntambara n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo mu buseruko bw'icyo gihugu. Impande zombi zirutse kongera kwemeranya ku gahenge. U Rwanda rushinjwa gufasha inyeshyamba za M23 ariko rukavuga ko rwafashe ingamba z'ubwirinzi rukabihakana. Ku busabe bwa leta ya Congo, u Burundi bwohereje ingabo muri iyo ntambara kurwana ku ruhande rwa leta y'icyo gihugu. U Rwanda narwo rushinja leta y'u Burundi kuba rwarahisemo kwifatanya n'abashyigikiye kandi bagakorana na FDLR, umutwe w'inyeshyamba urwanya leta y'u Rwanda ukora mu burasirazuba bwa Congo ugizwe na bamwe mu banyarwanda bashinjwa kugira uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Mu ijambo rye, Ndayishimiye yaciye umurongo ku ijambo amahoro avuga ko ibura ryayo riri mu zatumye Burundi bucerererwa mu iterambere. Yavuze ko amahoro n'umutekano bidashobora kugerwaho muri Afurika mu gihe kiri ibihugu biterwa mu nyungu z'amahanga cyangwa se z'ubukungu z'ibihugu bikomeye. Yongere ko ubutegetsi bwe Union Africaine yifuza kubona ijwi rya Afurika rirangurura rikavuganira iyubahirizwa ry'amategeko mpuzamahanga, ubusugire bw'ibihugu byacu n'uburenganzira bw'abaturage ubwo kwigenga. Nyuma yaho ubutumwa yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa X, Perezida w'u Burundi yashimye abategetsi bo muri Afurika kubwo icyizere bamugiriye, avuga ko Burundi bwakiranye icyubahiro cyinshi no kwicisha bugufi. Yagize ati nshimiye byimazeho abategetsi ba Afurika ku cyizere bangiriye mu kunshyira ku mwanya w'umukuru w'ubumwe bwa Afurika. Hamwe n'icyubahiro cyinshi no kwicisha bugufi, Burundi bwemeye inshingano no kwitanga butizigamye mu gukorera umugabane wacu n'abaturage bawo. Perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi na Dr. William Ruto Perezida wa Kenya ni bamwe mu bategetsi bifujirije Ndayishimiye ishya n'ihirwe mu mirimo mishya. Mu ijambo yavuze kuwa gatandatu, Ndayishimiye yavuze ko icyubahiro bahaye u Burundi cyanditse amateka. Ati imbamutima zanjye zitumye nibaza nti ndinde wo kuyobora Afurika yose mu cyerekezo cyayo muri uyu mwaka. Mbijeje ko Burundi buzayobora ugutega amatwi, ukutabogama n'ubufatanye na bose hagamijwe neza ya bose. Yashimye Perezida wa Angola João Lourenço asimbuye kuri uwo mwanya ku bikorwa yakoze nkuko Ndayishimiye yabivuze, birimo koroshya uburyo bw'imikorere y'umuryango no kuvugurura uburyo butanga umusaruro bw'inzego zifata ibyemezo. Yasezeranyije ko u Burundi buteganya gukomeza muri iyo nzira no kongerera imbaraga ijwi rya Afurika ku ruhando mpuzamahanga no kugira uruhare cyane cyane mu iyubakwa ry'imitegekere y'isi irushijeho gushyira imbere ishyira mu gaciro igana kurushaho kandi irushijeho kudaheza. Ibijyanye n'insanganyamatsiko y'inama 39 ya Union Africaine igaruka ku guharanira ko amazi meza n'ibikorwa by'isuku n'isukura bigera kuri bose mu buryo burambye.
mu rwego rwo kugera ku ngamba mu cyerekezo cy'umwaka wa 2033. Ndayishimiye yavuze ko Afurika itagera ku iterambere abanyafurika badafite ubuzima bwiza ngo bitabire umurimo. Ati ibura ry'amazi meza n'ibikorwa by'isuku niyo ntandaro ry'indwara zishobora kwirindwa, itakara ry'umusaruro, guta ishuri no kugirwaho ingaruka kurushaho bivuye kuri iki kibazo. Ni ibi rero yatangaje Bwana Safari. Ndagira ngo rero tugenda tugana ku musozi ugenda duha n'izindi update ku byo waba ufite tutabashije kukubaza. Ikindi nuko muri teritwari ya Karehe naho ibintu bikomeje kuba bibi, ni muri ibi bice n'ubundi bya Rumbishi mu ndi y'aba FDL, ubona ko byatumye n'ubundi igisirikare cya AFC gikura imbaraga zikomeye. n'amakuru mpawe na mugenzi wanjye uherereye muri biri wayampaye nyine, akambwira ko impamvu ikomeye uherutse kumva ko hari abasirikare ba AFC bavuye muri Warikare bikuyemo hafi na za Pinga. Impamvu ikomeye nuko bagiye guhangana n'ubundi n'iyi FDL ikomeje kukameza, ndetse ubona ko ngo ifite imbaraga muri note twagiye za Kare. Urumva rero ni update zari z'umukobwa n'ubundi tagize nyine zidafite aho zihuriye n'amakuru yirirwa avugwa n'iki. Urumva ko wumva ko n'ubundi AFC gifite akazi gakomeye kuko iracyagabwaho ibikero mu bice bigiye bitandukanye. Kugeza ubu ku bijyanye na Madamu Viviane uherutse igoma, abaturage babyakire gute kubona indege yongera kurandinga ku kibuga cy'indege cya Goma? Bamwe bakavuga ko ari n'urugendo rushobora gufungura n'izindi ndege. Maginga benshi baracyafite urujijo ndetse bafite n'urwikango, kuko usanga ku mpande zose iyo wumva abaturage bavuga ati iyi MONUSCO n'ubundi icyo ishaka ni inyungu zayo, ndetse bamwe baravuga ati ntabwo bizakunda kuko bamaze haba kuri kote ya Kinshasa bamaze kuvumbura uko ikora, ndetse bidasubirwaho M23 barayizi neza, uretse ko nabo nta kundi babigenza kuko itegeko ririshoboye kuremera. Ariko urabona ko abaturage nabo bari kuvuga ko n'ubundi ikibagenza ari ukuba bashakira ahandi bajya gushakishiriza imibereho, ndetse ubona yuko bitazigira binakunda bitewe n'uko igihe babivugiye maginga iyubahirizwa ryari rimaze kujya mu bikorwa, kandi urumva ko bigiye guhita bidindira kubera yuko uyoboye uno muryango urumva aratanga ibyemezo. Urumva bahise bamushyira ku buhuza, biranashoboka ko ariyo nuza ari bukore. Nicyo kintu kiri kuvugwa, benshi bari kuvuga ati ibi noneho ntibiri buze gushoboka kuko ntabwo umuntu wazana umutekano mu gace kandi ari uri kuwuteza, ntabwo byashoboka. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Abaturage bari kuvuga ko ibi ngibi bya MONUSCO baraje kuyivumbura n'ubundi nta kimariye ngo abaturage. Abenshi cyane cyane nk'abawazarendo bumvishije MONUSCO yaje, nibwo bakoze imyigaragambyo mu mujyi wa Uvira, ngira ngo sinzi niba utarabyumvishije. Urumva rero navuga ko nta cyiza cya MONUSCO n'ubundi nuko bimeze, nuko bihagaze, nta cyizere baba bayifitiye nayo ubwayo. Yego Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego namwe reka tubashimire. Namwe mbanywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Imbonesha kuri mwe Rudende, bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaho dukurikiye bwa mbere ushonde sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.